Tubahaye ikaze nanone nshuti bakunzi ba Alpha TVN Rwanda, ndabasuhuje ndi Alpha Niyibigira. Bahaye ikaze mu makuru yacu yo hanze y'u Rwanda, turi kumwe na MUA Insurance Company y'ubwishingizi ku binyabiziga ishami rya Nyabugogo. Turi kumwe kandi nabo muri Kora Wigiye Training Center hariya ku Kimisagara hazwi National haruguru ya ADPR. Turi kumwe kandi nanone nabo muri Stake Gari, inzu y'amacumbi yarara ku Kinamba hariya ku mahuriro urenze ikiraro kiva ku Muhima haruguru hari uruzitiro rw'amatafari ya Ruriba. Amakuru yacu mnyemerere tuyahere muri Tanzania, aho impanuka y'ubwato yahitanye abantu 7 muri 14 bari baburimo. Inzego zishinzwe ubutabazi zishinzwe kandi kuzimya inkongi mu ntara ya Katavi muri Tanzania ziri mu bikorwa byo gushakisha imirambo y'abantu 6 muri 7 baguye mu mpanuka y'ubwato nyuma yo gusaduka ukinjiramo amazi ukiyubika ku bantu 14 bari baburimo, ndetse n'imifuka minini 10 y'umuceri udatonoye. Ikinyamakuru Mwananchi cha Tanzania cyatangaje ko iyo mpanuka yabaye mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 23 Gicurasi 2024, ariko burinda bucya habonetse umurambo umwe gusa, ndetse ibikorwa byo gushakisha imirambo y'abanyakwigendera ngo 6 bikaba byakomeje kuri uyu wa mbere tariki 27 Gicurasi 2024. Muri iyo ntara ya Katavi abantu benshi basigaye bakoresha ubwato cyane cyane bw'ingashyi kubera ko imvura nyinshi ivanze n'imyuzure imaze iminsi igwa muri Tanzania n'ahandi henshi mu karere yangije ibikorwa byinshi birimo n'imihanda. Umuyobozi wungirije w'ishami rishinzwe ubutabazi Lilian Wana wa Tanzania yatangaje ko mu bantu 14 bari muri ubwo bwato bwarohamye ngo bashoboye kurokoramo abantu 7 bakiri bazima. Yakomeje avuga ko kandi ibikorwa byo gushakisha iyo mirambo bikomeje, ariko hakaba hari ikibazo kimwe cyo kuba aho iyo mpanuka yabereye ari agace kabamo ingona n'imvubu. Guverineri w'intara ya Katavi Mwanamvua Murindoko yavuze ko yasabye ubuyobozi bwo muri ako gace gukurikirana abakamenya aho amazi yuzura muri ako gace aturukamo. Reka twihute twerekeze n'ubundi tukiri mu iki gihugu mu bindi bice, tugume mu murwa mukuru ariko mu bice bya za Dodoma n'ahandi. Tubwire ko Samia Suluhu perezida w'iki gihugu yambitse imidari barimo Kikwete ndetse na Domitien Ndayizeye. Uyu mu perezida w'iki gihugu cya Tanzania yambitse imidari yishimwe aba bagabo bombi, yaba Domitien Ndayizeye wahoze ari perezida w'u Burundi na Jakaya Kikwete wari perezida wa Tanzania na Olusegun Obasanjo wari perezida wa Nigeria, abashimira uruhare rwabo ku mahoro n'umutekano muri Afrika. Perezida Samia Suluhu Hassan yambitse kandi umudari nk'uwo nguwo Musa Faki, perezida ucyuye igihe wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika. Aya mashimwe yayabaye mu mpera z'icyumweru gishize mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 y'ishami ry'Ubumwe bwa Afrika rishinzwe ibibazo bya politike n'umutekano kuri uyu mugabane. Abo bagabo rero basabwe basanzwe bari muri abandi bagize iryo shami, niyo mpamvu nawo yabashimiye. Nubwo iryo shami ririho kandi rifite imirimo rikora, ibibazo by'amahoro n'umutekano biracyari ingorabahizi mu bice bitandukanye bya Afrika, ndetse ku mbuga nkoranyambaga bamwe bibaza umusaruro utangwa w'iryo shami nicyo abo bagabo bahembewe. Guhera muri uku kwezi Tanzania niyo iyoboye iryo shami ry'Ubumwe bwa Afrika, kandi i Dar es Salaam ni naho hari ibirori byo kwizihiza iyo sabukuru yaryo y'imyaka 20 yahabereye. Reka kandi twihute tuje muri Nigeria, ni inkuru nayo ushobora kumva ugatangaraho umugabo yafuze umwenda w'imbere w'umugore we, uyu abenshi bita nk'ikariso, ariko aza gushimirwa mu ruhame bose babireba. Ni umugore ukomoka muri Nigeria yashimiye byimaze y'umugabo we wamutunguye agakora ibyananiye abagabo benshi, amufurira umwenda w'imbere. Ni amashusho yatangaje abantu benshi agaragaza umugabo wunamye afurira umugore we
umwenda w'imbere benshi bazi nk'ikariso, kabone nubwo umugore yamubuzaga amubwira ko ngo aza kuyifurira, ariko umugabo we agakomeza kubikora. Uyu mugore wakozwe ku mutima n'iki gikorwa cy'ubutwari bw'umugabo we yavuze ko abagabo benshi bakunze kwivuga abirahira ko ngo batakora ku myenda y'imbere y'abagore babo bayifura, ndetse bakanavuga ko ngo byaba ari agasuzuguro kenshi. Ubwo uyu mugore yikozaga mu rwiherero aho byaberaga, ngo yasanze umugabo we ari kumufurira ikariso, ngo akubitwa n'inkuba. Aramubaza ati uri gukora ibiki? Nawe ati ndi kugufurira ikariso. Umugore uba atangaye yamusabye kubihagarika, ndetse akibuka ko ari umugabo, aramwihorera akomeza kwifurira. Nyuma yo gutungurwa n'iki gikorwa, uyu mugore yabitangaje ndetse ashyira hanze amashusho y'umugabo we amufurira ikariso, kandi amushimira abikomeye kuba yashoboye gukora ibyananiye abagabo benshi nk'uko FOM ibitangaza. Kora Wigire Training Center ishuri ry'ahangaha kwigisha abantu gukora amasabune n'amavuta, kwigisha gukora shampoo, kwigisha abantu gukora glycerine, kwigisha abantu gukora maji, kuvanga amarange, kwigisha business. Dukorera abantu imishinga, dukora ibintu byiza, tugaragara ku mbuga kuri YouTube channel tugaragaza ibyo dukora, ibintu byacu birafatika. Dukora amamashini ajyanye n'amasabune, ibintu byacu ni fresh. Ni mutugane tubafashe. Ni Kimisagara Nationali ruguru gatoya ya ADPR, hari icyapa uzakibona kimanitse utaragera kuri 40. Kora Wigire Training Center, karibu tubana. Kuko dusanzwe tubana ku mbuga zitandukanye kuri YouTube channel. Kora Wigire Diogene Sokumeki, ikigo cyitwa Kora Wigire Training Center Kimisagara Nationali hafi ya ADPR muri metero 150 uvuye kuri ADPR. Utega akamoto uvuye Nyabugogo cyangwa ukazamuka n'amaguru ku Nkunda Amahoro, wateza akamoto muri 400 kakahakugeza, ubundi ukaza tukiga. Ducumbikira abantu bo hirya no hino baje kwiga bavuye mu ntara zitandukanye. Turi gufasha benshi kandi pe hari benshi bari kwiteza imbere kubera uyu mwuga w'amasabune. Ni amasabune, ni amavuta, ni amashampo, ni zaji, ni ukuvanga amarange, ni ukwigira abantu imishinga ibyara inyungu n'ibindi bitandukanye. Muze mutugane muri Kora Wigire, ibintu birashoboka, ubuzima burahinduka. Muze kandi muzanyurwa. Kora Wigire Training Center Kimisagara Nationali. Reka kandi tuve muri Nigeria twerekeze i Vatikani i Roma kwa Papa. Tubwire ko uyu musaza rukukuri Papa Francis ari gushinjwa gutuka abaryamana bahuje ibitsina, aba benshi mwita batinganyi. Kuri uyu wa mbere ibitangazamakuru byinshi byo mu Butaliyani kwa Papa byatangaje ko uyu mugabo Papa Francis aherutse gukoresha imvugo itukana kandi iteye isoni ubwo yavugaga ku baryamana bahuje ibitsina muri Kiliziya Gatolika. Ni mu cyumweru gishize ubwo Papa yari mu nama y'abepiskopi y'Ubutaliyani, ngo yasabye abasenyeri kutakira abaryamana bahuje ibitsina ku mugaragaro mu maseminari y'idini. Ubwo yabazwaga mu nama y'abasenyeri bo mu Butaliyani niba abagabo b'abatinganyi ubu bakwiye kwemererwa kwigira ubupadiri igihe cyose biyemeje ko batazashaka, Papa Francis yavuze ko badakwiriye kwemererwa. Byemejwe ko Papa yakomeje avuga mu rurimi rw'Igitaliyani ko muri Kiliziya hasanzwe hari umwuka mwinshi cyane wa afrosiagine, ijambo ry'Igitaliyani rifite igisobanuro cy'igitutsi nyandagazi. Ikinyamakuru cyo mu Butaliyani Corriere della Sera cyanditse kiti dukurikije abasenyeri bavuganye na Corriere della Sera ko bigaragara ko ngo Papa atazi uburyo amagambo ye aremereye mu Gitaliyani. Ikinyamakuru rero ngo gikomeza kivuga ko ngo abasenyeri bari muri iyi nama basetse ubwo yavugaga aya magambo, cyane ko ngo Papa ururimi rwe kavukire atari Igitaliyani. Nubwo ari inama yabereye mu muhezo, amagambo yatangajwe ko Papa yivugiyemo yageze bwa mbere ku rubuga rw'inkuru zicukumbura rwo mu Butaliyani rwitwa Da Gospia.
kuva ubwo rero ibi biba ibindi biro ntaramakuru byo mu Butaliyani byemeje ayo magambo ya papa bishingiye ku makuru byahawe n'abantu benshi. Habayeho rero kugwa mu kantu kubera ayo magambo yatangajwe ko papa yavugiye muri iyo nama yo mu muhezo, by'umwihariko kubera akonga kenshi mu ruhame yagiye avuga mu buryo burimo kubaha abatinganyi. Abashaka impinduka bashyigikiye papa bamaze igihe kirekire bavuga ko ngo nubwo nta kintu kinini gifatika cyahindutse ku bijyanye n'uburenganzira bw'abatinganyi muri Kiliziya Gatolika, Papa Francis ngo yahinduye imvugo ijyanye n'imyifatire ya Kiliziya kuri abo bantu. Papa yerutse guteza guhangayika mu banyagatolika bakomeye kuri gakondo y'iri dini, nubwo yavugaga ko ngo abapadiri bashobora guha umugisha abakundana ab'igitsina kimwe abazwi nk'abatinganyi mu bihe bimwe na bimwe aho bishobotse. Ngo ndetse kandi yagiye avuga kenshi ko ngo abatinganyi bahawe ikaze muri Kiliziya. Reka kandi tukiri mu makuru nk'aya ngaya twerekeze mu Buhinde, aho umugabo yakatiwe icya burundu azira guhohotera umugore we ko ngo atabyaye umwana w'umuhungu. Akaba rero ari umugabo w'umuhinde w'imyaka 38 y'amavuko wakatiwe igifungo cya burundu nyuma yo gukoresha icyuma abakoresha mu gushaka ubwatsi ikizwe nka nanjoro, wabaga umugore we utwite inda y'amezi 8 kugira ngo arebe niba agiye kubyara umuhungu cyangwa se umukobwa. Uyu mugabo w'akamaramaza yitwa Panalali, atuye mu gace ka Badauni muri Uttar Pradesh. Yakoreye iki gikorwa cya kinyamaswa umugore we witwa Anita Dev muri Nzeri 2020. Aba bombi bari bamaze imyaka 25 bashakanye nk'umugore n'umugabo kandi bafitanye abakobwa 5. Icyakora aba bombi ngo bakundaga kurwana kenshi kubera ko ngo Panalali yashakaga ko uyu mugore we akwibaruka umwana w'umuhungu. Umuryango wa Anita waruzi amakimbirane yabo kandi bageragezaga gusaba Panalali kureka imirwano, ariko avuga ko ngo azatandukana na Anita agashaka undi mugore umubyarira umwana w'umuhungu. Ku munsi ibi byabereyeho ngabo ababongeye kurwana bapfa igitsina cy'umwana utaravuka, maze uyu mugabo agahomera munwa wa mugana bashinga nahe yahise afata uyu mugore we amuzirikisha imigozi arangije amusatura inda akoresheje kiriya cyuma cya nanjoro. Madame Anita yarokotse icyo gitero, ariko umwana yari atwite yaje gupfa. Polisi yavuze ko ngo nyuma abaganga bamenyesheje umuryango wa Anita ko uyu mwana wapfiriye mu nda yari umuhungu. Uko ni ukugorwa k'umugabo wihekuye ashaka kwigira Imana. Natwe kuri Afata Event tuti uyu mugabo yari igisare, yari ikizahambutsi. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo rero uyu mugabo yakatiwe igifungo cya burundu mu Buhinde kubera iki gikorwa cya kinyamaswa yakoreye umugore we yakundaga, ariko akamoza ku nkeke kubera igitsina cy'umwana w'umukobwa. Hagati aho Anita yishimiye icyemezo cy'urukiko, avuga ko amaherezo yabonye ubutabera nyuma yo gutegereza imyaka 4. Yabwiye PTI ko ngo akomeje kuba mu nzu yabanagamo n'uyu mugabo mu gace ka Nagpur ngaho aturanye n'ababyeyi be. Tukiri muri ayo makuru kandi tuve mu Buhinde tujye mu Bushinwa. Abapolisi babeshye Umushinwa tegeko ngo rita nabaho ry'urukundo bamurya akayabo. Reka tubabwire ko Umushinwa yari wakayabo k'ibihumbi 5 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'abapolisi bamubeshye ko ngo gukundana n'umukobwa wo muri Zimbabwe bitemewe n'amategeko. Uyu mupolisi wahuye na baruburika ukomoka hitwa Bikita na mugenzi we bahatiye uyu Mushinwa kwishyura amadolari 5,000 n'ibiceri 30 bamuhora ko ngo yakundanye n'umugore wo muri Zimbabwe kandi bitemewe n'amategeko yo muri kiriya gihugu nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze. Bivuze ko ngo uyu Mushinwa witwa Gong Changurini uyu yari mu rukundo na Atafazwa Mafoza, umuturage wo muri Zimbabwe, ariko akaza kumutanga akayabo. Kwa 12 Mata 2024 Madamu Chengeto Pwaka, umugenzacyaha wo kuri sitasiyo ya polisi ya Bindura hariya muri Zimbabwe, hamwe n'uwo bakoranaga Nicodemus Muvumbi, ngo berekeje mu kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro cya Bikita bajya gushaka amafaranga mu Bushinwa. Ushinjwa ngo yabwiye Umushinwa witwa Changurini ko ngo
yamenye ko akundana n'umunyazimbabwe kandi ngo ari icyaha ku mushinwa kugira ngo kugirana umubano n'umugore wo muri Zimbabwe. Puaka yamweretse ikarita igaragaza ko akora mu ishami rishinzwe iperereza ku byaha bya CID maze amutegeka kumwishyura amadolari 2,000 ngo atamufunga. Uyu Puaka na mugenzi we babwiye uyu mushinwa ko bamenye ko yakuriyemo inda uyu mukunzi we, bamusaba akandi kayabo byatumye atanga agera ku bihumbi 5 by'amadolari ya Leta za Amerika. Abapolisi bari gukurikiranwa n'ubutabera kugira ngo barebe niba koko babasha kuryozwa iki kinyoma babeshye uyu mushinwa, uyu Changurini cyangwa se Changirange. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubabwire ko umutwe wa 23 wamaganye ibitero bikomeje kwibasira abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru, aho rero umutwe w'izinyeshyamba washinje ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwica abaturage bo mu bice bya teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ibikubiye mu butumwa umuvugizi wa 23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yashize hanze ku mugoroba wo kuwa mbere tariki 27 ukwezi kwa Gicurasi 2024. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka buvuga ko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zishe zirashe abaturage b'abasivile 8 bo mu gace ka Kikuku kandi bakomeretsa abandi 9 ahagana ku isaha z'umugoroba wa joro wejo kuwa mbere. Nkuko yabisobanuye uyu Lawrence Kanyuka muri ubwo butumwa yatanze, yavuze ko ngiri huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryakoresheje kurasa ibisasu biremereye ikikuku, muri ubwo buryo birangira bihitanya abasivile. Ubu butumwa bukomeza buvuga ko ngo ibisasu byatewe n'uruhande rwa leta ya Perezida Felix Tshisekedi ko ngo bitaguye gusa mu gace ka Kikuku, ko ngo ahubwo byageze no mu nkengero z'aka gace kandi bigira ibintu byinshi byangirije birimo n'inyubako z'abaturage ndetse bisenya n'amazu agera kuri 4 yaba abaturage b'abasivile. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka bukomeza buvuga ko ingabo za SADC, FARDC, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi na FARDC ko ngo aribo bari inyuma y'ubu bugizi bwa nabi bukorerwa abaturage. Ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka busoza avuga ko umutwe wa 23 ngo wamaganye wivuye inyuma ubwicanyi ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorera abasivile, igasaba kandi ko ngo iri huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryaryozwa ibyaha rigize igihe rikorera abaturage b'Abanyekongo hanini mu burasirazuba bw'iki gihugu cyahuye n'uruva gusenya. Tukiri muri iki gihugu cya Kongo twerekeze Igoma. Ibitaro bya gisirikare bya Kitando byishimiye impano ya morgue byahawe, bigaragare yuko ahantu hari gupfira abantu benshi. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abayobozi ba MONUSCO baherutse guha ibitaro bya gisirikare bya Kitando berereye mu mujyi wa Goma, kaba rero barahawe impano y'ububiko bukonjesha imirambo ubuzwi nka morgue. Radio Kapi iterwa inkunga na MONUSCO yasobanuye ko ngo iyi morgue ikoze muri kontineri itageramo ubushyuhe, ifite umwanya wo kubikamo imirambo igera kuri 50 yatanzwe ku wa 24 Gicurasi na 24. Colonel Dr Victor Muyumbu Rubanga uyobora ibi bitaro bya Kitando yatangaje ko ngo ibi bitaro byari bikeneye ububiko nk'ubu bitewe n'ubwiyongere bw'abasirikare bapfira ku rugamba iby'isirikare cyabo gihanganyemo na 23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubuyobozi bw'ibi bitaro bwari bumaze iminsi butakamba cyane busaba ububiko bw'imirambo kuko ngo aho yabikwaga hatumaga yangirika ntimara igihe kirekire. Nako kandi biteganyijwe ko ngo hari ubundi bubiko bugiye kubakwa buzaterwa inkunga n'umugore wa Perezida Tshisekedi uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma. Reka mbabwire ko kandi indi nkuru nayisa nkaho igiye kugutangaza n'uyu mupadiri wihandagaje akaruma umugore we mu gihe cyo guhazwa. N'umupadiri gatolika wo muri Florida muri Amerika uri gushinjwa gukomeretsa umugore bari muri misa nyuma yo kumuruma amuziza kumutesha umutwe mu gihe cyo guhabwa Eucharistia. Uyu mugore yabwiye abapolisi bo muri St. Cloud ko ngo amakimbirane yatangiye ubwo padiri yangaga kumuha isakramento
akaba rero padiri ngo afite inkuru itandukanye n'iyi ku byabaye. Yavuze ko ngo uyu mugore yitabiriye misa ya mbere ngo ariko asa nk'utazi ibijyanye na Eucharistia, ariyo mpamvu yayimwimye. Nk'uko uyu mupadiri abitangaza ngo guhangana byabaye igihe uyu mugore yagarukaga mu misa ya kabiri hanyuma akitwara nabi mu gihe cyo guhazwa. Umupadiri yavuze ko ngo yabwiye uyu mugore ko ngo atamucira urubanza, ngo amubaza niba yihannye cyangwa se yasabye penitensiya nyuma ya misa ya mbere. Niba rero ngo atabikoze ntashobora kumuhaza, ubwo rero ati yahise amuruma. Ntabwo abihakana, ngo ni yirwanagaho ngo we ni sakramenu. Padiri yashimangiye ko kandi ibikorwa bye ngo byari bigamije kurinda isakaramento, ubundi ahitamo kuruma uyu mugore. Reka kandi nkubwire ko uyu mugabo yishe undi mugabo mugenzi we bapfa kabuto, bapfa umugore w'abandi utaruwe. Polisi yo muri Kenya iri gushakisha umugabo ukekwaho icyaha cyo gutera mugenzi w'icyuma mu bushyamirane, bikekwa ko ngo bwaturutse kuba aba bombi bapfuye kabuto, umugore bakundaga. Abayobozi bahitwa Kisumu muri Kenya ngo habereye aya mahano bavuga ko ngo ibyabaye byabereye mu mudugudu wa Akacogo uherereye mu gace ka Nyando. Uyu nyakwigendera uzwi ku izina rya Otieno gusa yitabye Imana nyuma gato yo kujyanwa mu bitaro, ariko biranga kabuto kaba kararikoze. Umuyobozi w'agace Alfred Ondora yavuze ko ngo uyu mugabo w'imyaka 24 y'amavuko yajyanwe mu bitaro bya Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital, ari naho yapfiriye. Yavuze ko ngo bombi barwanye bikomeye, bapfuye umugore, maze ngo ukekwaho icyaha wamenyekanye yahunze asiga mugenzi we aryamye mu kidendezi cy'amaraso. Polisi ubu tuvugana yari ya Kisumu ikomeje gukora ubushakashatsi inashakisha uyu mugabo wishe mugenzi we bapfa kabuto. Shuti bakunzi ba Alpha TVN Rwanda, kuyavuga siko kuyamara, banifuza kubaha byinshi byiza, ariko munyemerere ncumbikira ngaha nuko nareshyaga. Ariko nshimire abo muri MUA Insurance, nshimire abo muri Kora Wigire Training Center, nshimira muri Stay Kigali baduhaye umusada ngo tuyasunike tuyabagezaho neza nkuko mwayakurikiranye. Je nari Alpha Niyibigira, ndabashimiye, nyagasana barinde kandi tuzongere duhure no mu yandi makuru yacu ataha. Mugira ibihe byiza. Muraho, nitwa Nigena Josiane, nkaba nkorera company yitwa MUA Insurance ishami rya Nyabugogo. Product dutanga harimo motor insurance, harimo fire insurance, general accident insurance, engineering insurance, Bama bonds, marine insurance, money insurance, travel insurance, aviation insurance n'izindi. Twabashishikarizaga rero kutugana, dutanga serivisi nziza. Tukaba twari mu imbere ya Beka mu etaje y'uwitwa Jacobo, etaje ifatanye na station SP. Ikaze rero, ni karibu. MUA Insurance ni ya kera, imaze igihe iri gukora cyane kuko yahinduye izina. Mbere yitwaga Phoenix Insurance, ubu ngubu yitwa MUA Insurance. Ikaze bakiriya beza, murakoze.